Dobroveče, gledate CG Sport uživo na drugom programu televizije Crne Gore. Fudbalska reprezentacija priprema se za posljednji meč u 2010. prijateljski sa Azerbejdžanom u srijedu od 13 sati na stadionu pod Goricom. Iako nećemo biti kompletni, izostaće kapiten Vučinić, Bošković, Đudović, Novaković, Zverotić, Tejovetić i Drinčić. Selektor Zlatko Kranjčar kazao je da želi još jednu pobjedu, da bi se zadržali sjajna atmosfera i entuzijazam nakon fenomenalnog učinka u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. 10 od mogućih 12 bodova. A danas su sa novinarima razgovarali Fatos Bećiraj i Dejan Damjanović, koji se konačno odazvao pozivu. 2 dana ostala su do utakmice sa Azerbejdžanom, u kojoj će naši fudbaleri imati priliku da nastave sa nizom pozitivnih rezultata. Istina, susret sa Azerbejdžancima neće imati toliku težinu kao prethodni mečevi u kvalifikacijama, ali svakako će poslužiti da naš selektor stekne uvid u mogućnosti igrača koji nisu imali značajniju minutažu protiv Velsa, Bugarske, Švajcarske i Engleske. U odsustvu Vučinića i Delibašića u napadu se najviše očekuje od Đalovića, Bećiraja i povratnika Damjanovića. Što se mene tiče, ja ću od sada da se javljam redovno kad god bude reprezentacija me pozvala i trebala. Drago mi je što sam ovde, eto ta sreda, malo šansa od nas, nekih igrača koji možda sad nismo nastupali, koji su bili manje zastupljeni u ovim kvalifikacijama, da probamo se nametnemo i da napravimo neki dobar rezultat i normalno održimo ovaj neki pobjednički duh koji trenutno nas krasi. Moramo da damo 100% od sebe da stvarimo rezultat. Sigurno da će pomoći da dignemo na rang listu i još više. I za Crnogoru da ovo sve rezultate što smo napravili do sad, sigurno da s ovim pobjedom bi sve to isključili da nisu samo slučajne to rezultate. Posljednjih dana mediji su špekulisali o mogućem nastupu Fatosa Bećiraja za reprezentaciju Kosova, ali napadač Dinama na našu radost demantovao je glasine. Prvo da vam kažem i vama i svima da ja ne znam okle je pojavlja ta informacija. Od mene ništa nije izašla. Sigurno sam se vidio sa ambasadorom, ali to je bio ambasador Kosova, je došao da se priča sa predsjednikom kluba Zdravkom Mamićem sa jednom prijateljskom utakmicom što se igra sljedeće godine u Prištinu. Dinamo znači sa Prištinom. A ja sam se vidio s njime, upoznao sam, a ne znam okle informacija medija hrvatske i crnogorske medije da su pisali mnogo od toga, a ja ne znam ništa od toga. Dres sa reprezentativnim grbom po prvi put imaće priliku da obuče Marko Ćetković, koji igram u Mogrenu zaslužio Kranjčare poziva. Tu će biti i njegove klubske kolege, braća Božović, Pejović i Batak. Kranjčara može da raduje i odlična forma Simona Vukčevića, koji je bio strilac za Sporting na prethodna 2 duela protiv Gimaraješa i Akademike. Prijateljska utakmica Crna Gora-Azerbejdžan počeće u 13 sati uz direktan prenos na našem drugom programu. Očekuje se da u srijedu naši momci zabilježe trijumf koji bi zadržao odličnu atmosferu pred odlučujuće duele u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Prije nego što nastavimo priču o fudbalu, da ne zaboravim da pomenem da ćemo večeras između ostalog pričati i o boksu. U posljednjem dijelu emisije naš gost biće Marko Radonjić, crnogorski reprezentativac koji je pobjedio u teškoj kategoriji na jednom prestižnom turniru u Makedoniji. A nakon jučerašnjeg derbija na Lugovima i pobjede Mogrena protiv Rudara, skraćena je lista kandidata za titulu na 2 kluba. Budvani su pobjegli Pljevljacima čak 11 bodova i sada im je budućnost sa zaostatkom od 4 boda jedini rival. Koliko će borba za prvu poziciju biti zanimljiva u nastavku prvenstva, bit će jasnije već u subotu kada će se pod Goricom sastati upravo budućnosti Mogren. Nakon treće runde drugog kruga CFL-a, 3 kola prije kraja prvog dijela sezone, Mogren je na +4 u odnosu na budućnost, a subotnjim trijumfom praktično iz trke za titulu otpisao aktuelnog šampiona. Rudar je sad na -11. Sa ovih 11 definitivno mislim da nemamo šta da tražimo što se titule tiče. Prestoji nam borba za Evropu. Mi smo svoju šansu propustili ne na ovoj utakmici. Čini se da seriji Budvana nema kraja. Razigrani Grbić obezbijedio je 6. uzastopnu pobjedu. Žuta podmornica nije poražena još od 25. avgusta. Vjerovatno će mnoge stvari biti jasnije nakon novog derbija narednog vikenda kad Mogren gostuje budućnosti. Vidjet ćemo što će biti. Nadam se će biti rezultat kao u prošlu utakmicu. Susret pod Goricom biće u stvari meč istine za plave, koji su se dugo mučili i sa Mornarom. Spas, nova 3 boda donijeli su Stefan Mugoša i opet Ivan Vuković. Jedino je moglo ovako da se dođe do pobjede, znači pristupom
kako su danas imali moji igrači, znači borbeno do kraja svih 90 minuta. Vidjeli ste kako su bili uslovi za igru. Teže od očekivanog Zeta je u fenomenalan niz ugradila i Grbalj, presudio je Korać. Golubovčanima sada predstoji borba za treću poziciju, Rudar je samo korak ispred. Mislim da je onako najveći optimista, možda među nama ne bi očekivao da možemo u 10 kola proći tako da primimo samo jedan gol, da ostvarimo jednu ovakvu seriju, da ne budemo poraženi uz tih 10 utakmica u prvenstvu, još 3 u kupu koje smo riješili u svoju korist, dakle jednom ukupnom brojkom 13 utakmica i zaista mislim da smo na putu da dovedemo Zetu, rekao bih, gdje objektivno u crnogorskom fudbalu treba da bude. Mladost je u po broju postignutih golova skromnoj rundi, istina u jako nezgodnim uslovima, loše stanje većine terena, popravila loš prosjek i zaslužila čestitke za velikih 5-1 protiv Sutjeske, što im je donijelo čvrsto 6. mjesto. Idemo sad naredna 3 meča, znači završnicu prvenstva totalno rasterećeni da se nadigravamo kao što smo do sada radili sa svim protivnicima. Komplikuje se i zaoštrava borba u donjem dijelu tabele. Serija Petrovčana 11 bodova iz posljednjih 5 utakmica, u kojoj se našao i Dečić. Tuzani su pretrpjeli treći uzastopni poraz, 4. meč na kome nijesu dali gol. Napredak barskih ekipa, loša izdanja Grblja, Sutjeske i Lovćena skrojili su vrlo interesantnu situaciju. Razlika između sedmoplasiranog Grblja i fenjeraša Mornara je samo 4 boda. Utakli smo malo iz te opasne zone, što ne znači da je tome kraj. Prvoligaški karavan ide dalje, slijedi 15. kolo. Sve ukazuje da će svaki meč biti jako zanimljiv. Evo rasporeda. Budućnost Mogren, Rudar Petrovac, Zeta Mladost, Dečić Lovćen, Grbalj Mornar i OFK Bar Sutjeska. A u drugoligaškom šampionatu ništa novo. Bokelj je ubjedljivo prvi sa 11 bodova više od drugoplasiranog jedinstva, pa je skoro izvjesno da će Kotorani, koji su u derbiju 14. kola zabilježili pobjedu u Beranama 2-1, naredne sezone igrati sa prvoligašima. Derbi jeseni u Beranama pripao je Bokelju, koji je znao da kazni velike propuste protivničke odbrane. 3 gola, 2 crvena kartona i nekoliko velikih prilika u finišu na obje strane moglo je ipak da zadovolji ukus oko 800 gledalaca. Berane bez nekolicine standardnih nije imalo snage za povoljniji rezultat, ali to ne umanjuje potpuno zaslužen trijumf Kotorana. Zaista jedna borbena utakmica, tako smo i očekivali prije početka. 3 gola, još dosta šansi. Mislim da isto, slažem se s vama, da je opravdalo očekivanje. S tim da možda smo mogli završiti utakmicu i ranije, u ranijoj fazi, ali sreća nam je bila naklonjena i tu utakmicu smo dobili na kraju. Mislim da je ekipa Berana u ovom meču imala jedan hendikep na igranje njihovih dvoja standardna igrača, gdje smo mi to znali da iskoristimo. Kad je riječ o nastupu šampionata, naravno ima još dosta kola do kraja, ipak vi ste nekako najbliži toj propoziciji i ulasku u elitu. Pa jeste, ima stvarno dosta i nisam za to da je već gotovo prvenstvo, već ima još 19 utakmica, tako da još će to da traje borba. Mislim da je možda sad najteži period i održati igrače, jer je već prošlo 14 kola, malo su i umorni i psihički, ali probat ćemo još ova 3 kola da izguramo i da ostanemo, što je sigurno, na prvoj poziciji ove jeseni, a i da sakupimo što veći broj bodova da bi mogli lakše ući u drugom dijelu. Mi smo danas primili 2 kiks gola s našim greškama, ali to su one dječje bolesti koje mi svjesno idemo u to da to odradimo svima, jer teško je igrači koji nisu igrali uopšte, čak danas je možda 5-6 njih prvi put i drugi put igrali prvenstvene utakmice. Znači mi moramo se borimo i naš je cilj da uđemo u taj baraž i da pokušamo kroz taj baraž da uđemo u prvu ligu. A na kraju krajeva i da ne uđemo u baraž, ja ne mogu ništa zamjeriti momcima i oni sve daju sebe, barem sada za sad. Kotorani sada imaju 11 bodova više od jedinstva, 12 od Berana i sjajnu priliku da prvenstvenu trku završe na prvoj poziciji. U narednom kolu dočekat će Jezero, dok će Berane ugoste Zabjelu. Rukometašice budućnosti nastavile su sa pobjedama u Ligi šampiona. Nakon trijumfa u Volgogradu osigurale su prvu poziciju, time i povoljniju grupu u narednoj fazi i lakši put do polufinala. Sa najboljom rukometašicom svijeta, Bojanom Popović, razgovarao je kolega Božidar Karadžić. Rukometašice budućnosti nastavljaju seriju izvanrednih igara i rezultata na europskoj sceni. U najjačem europskom takmičenju Ligi šampiona Podgoričanke su do sada odigrale 5 mečeva, pružile 5 fantastičnih partija i naravno uknjižile 5 ubjedljivih pobjeda.
U utakmici petog kola A grupe Lige šampiona izabranice Dragana Adžića su juče u Volgogradu savladale prvaka Rusije Dinamo 32-27 i tako kolo prije završetka takmičenja po grupama obezbijedile prvo mjesto na tabeli i naravno plasman u narednu rundu takmičenja. Iako su protiv Dinama igrale znatno oslabljene bez 4 standardne prvotimke Milene Knežević, Anđelije Bulatović, Dragane Pecavske i Sanele Knezović, rukometašice budućnosti su pružile izvanrednu partiju, posebno u drugom poluvremenu i zabilježile ubjedljivu pobjedu. Da čujemo kakve su utisci Bojane Popović nakon utakmice u Volgogradu. Pa dobro, normalno iz Rusije nosimo odlične utiske. Savladali smo prvaka Rusije po drugi put ove sezone, znači naplatili smo te dugove koje smo kao imali da naplatimo od prošle sezone. Posle samo godinu dana pokazalo se da smo napredovali puno, mislim, što na psihičkom, što na fizičkom planu, što u tom nekom polju koji je u stvari bio cilj samo starta sezone, da se popravi to neko samopouzdanje, taj pobjednički mentalitet da ovlada ekipom. Mnogi ljubitelji rukometa u Crnoj Gori kažu da je budućnost preporođena povratkom vašim iz Viborga ovdje u Podgoricu. Šta vi kažete, koliko ste doprinijeli ovim igrama rezultatima? Pa dobro, meni je drago da to čujem, međutim ja mislim da smo stvarno kvalitetno trenirali od samog starta sezone i da to nešto što sam ja želela da mi unapredimo ove godine, to je to što sam i rekla, da gradimo taj pobjednički mentalitet i da dišemo sve kao jedna, što smo, ja mislim, stvarno uspele i pokazali ovih 5 utakmica i to mi je u stvari bio i najveći cilj, jer te mlade devojke su pokazali da imaju kvalitet igrački, samo je falilo to nešto da ih neko u tim nekim momentima kad su prelomni povuče i da im pomogne da ne padnu psihički, nego da iz tih perioda koji nailaze loši izađu samo još jači. Tako da mislim da smo iz utakmice to popravili, da smo pokazali konačno u Volgogradu na jednom teškom gostujućem terenu da i kroz lošije i bolje periode mi možemo na kraju da izađemo kao pobednici. I to je jedino što ja mislim da je ova ekipa napredovala, a kvalitet su oni imali prošle godine, samo im možda malo falilo to nešto samopouzdanja da privedu te neke važnije utakmice kraju kao pobednici. Tako da to je što bih ja rekla, što je možda moj dolazak njima pomogao. U dosadašnjim igrama i rezultatima koje ste prikazali na evropskoj sceni mnogi smatraju da je budućnost jedan od favorita za osvajanje titule prvaka Evrope. Šta vi mislite? Pa dobro, mi uopšte ne razmišljamo u tom pravcu, stalno čujemo da ljudi pričaju o tome, međutim ne obraćamo mi puno pažnje na to, imamo mi mnogo veliki posao ispred nas. Od februara meseca nas očekuje još teži rad i teži protivnici. Tako da mi idemo iz utakmice u utakmicu i probamo da se spremamo za svakog protivnika maksimalno i da probamo da taktički i fizički svakog nadigramo. Mislim da ćemo u tome uspjeti ukoliko nastavimo da radimo i ukoliko nas taj zdravstveni bilten bude poslužio da bude što manje povreda i da svi budemo na okupu. Mislim da ekipa ima kvalitet da ide do samog vrha. Do tog vrha je stvarno teško doći, ja sam to probala nekoliko puta, nije ni malo lako doći do polufinala, a onda u polufinalu i doći do finala, to je sve jedna igra u ta 2 meseca, kome se kako kockice sklope, ko je najspremniji, ko je najzdraviji, tako da o tome je mnogo rano pričati jer put je strašno dug do finala, a u samom finalu možeš doći do finala, a u toj utakmici ne odigrati kako treba i ništa od cele sezone. Bojana, hvala vam lijepa. Za kraj, poštovani gledalci, da kažemo da meč posljednje kola u grupi A Podgoričanke igraju u nedjelju u dvorani Sportskog centra Morača, a protivnik će im biti prvak Švedske Savenhof, koji do sada nije ostvario ni jednu pobjedu u grupi u dosadašnjih 5 kola.